Okay, welcome to the last hour of our program. Apo maudi nga orasan nagparta ka talaga mat iti kanito. And once again for those who just came in, good afternoon kada kayo. Virgie Pimentel, napintas ti sochong red ko na. Apo sa ngaret ti pato mitat nalagbaga. And ijing arod pasalubong mo mapan munto itulod ko na. And manang Evangeline for the Ramel of Baguio City, kunan na ditoy. Hi mga idol, blessed Sunday sa inyo. Kente amin ngagnitingeg itatapag nito man. Happy birthday kini Maricel Bargamento mga idol. Nag-request ni Apo ti maulawak Mildred. Okay, we'll be doing that manang nusumang pati dyan Mark na pampit ng alat itanom ta maka mawawan sa unay lahunay suna. Ken dagiti do pa mga plaaw. It says here ang kumakita. Yan kita naimbag nga tama ka po ano atanto kanu di IFM iti tugi karaw ket mapantumit di Apo iti programa mi. So it will be simulcast over IFM tugi karaw iti Adda kami Manen. So Apo talagang lumawa iti coverage tayo. Ayan, and if you can make it possible kabsat ket agnindig mi iti IFM di Ilocos kita kami. And so, balong request naman ng Evangeline at ay maulawak Mildred. You wanna do it? Of course, you have to do it. This is now. And good afternoon, Kabsat Regina Lianes. Si kantay kapintasan, tan naglabasit day tarupam. Day mo, anaahitan sino katang pinaugedam. Buok mo anakulayan, pintas nga aglaplapusanan. Tidakes nahan nga nilakay mo, tiin ka isagsagan naan. Haan nga kay makibibiyang, no iso ti pagragsakam. Uray pa'y amin ken kakit na yunam, sangulikot pa ekstensyonam. Angem kumay sarding mo kuman, talakay mo alipliputam. Kaisuti ng aklon kanyam, inibardang isit kapailang. Ay maulawak sawen, maulawak sa Mildred. Jakmeten mataro san tigtignay mo analimet Mildred. Kunang nutay ka denden ng asawa tiin ka ipatpateg. At talagarot ken kandi kapayla amarmarnek. Ay maulawak sawen, maulawak sa Mildred. Jakmeten mataro san tigtignay mo analimet Mildred. Kung naknutay ka denden ng asawa tiin ka ipatpatek. At talagarot ken kandi kapayla amarmarnek. Si kantay kabangangan tila adat pagpalpala ilangam. 24 oras ka nga online, puro selfie karga na ta timeline. Kasano nga tamet tay pamilyam, dimpay pulos ama pagserbian. Kasta lang aruden miti ubram, balang kantis kang tupay lang. Marang ko at dapay oras no, at anangin day tabiyag mo. Maan anuno nang isip kudil mo, when no narasay takid kay day mo. Tinapateg may satlakay mo, tay nangaklon ken kat si bubuo. Papo daw day tapuso, day tapintas anapudno. Papo daw day tapuso, day tapintas anapudno.
Okay, karo bakit nagtangaraw iti kanito nga panagpapapugto. Yan, Namok tayo already dito yung number 1. with your cell phone, of course, isagana yun po, itinagan nyo, itype yun, tinagan nyo, iti edad, your address, and the title of the song nga ingkam kansyonan, kasdilaeng. And of course, no ma-validate, ni John Mark Pasok, so iti official validating council nga kunada I can nalabit si kayon iti mga bag iti 300 peso load courtesy of our very good friend from Baguio City. Nalakala nga po dati papugton may at dati connection na itatay. Yan, so i-delete mo amin nga pangablao dita official text line tayon tapno I want to delete all na. Basit lang talaga nga inibos mo tatayan. So you may send your answers apo dito official text line laeng, no other hanga dito cellphone ko hanga cellphone ni John Mark and hamo dito message when no comment box iti Facebook. So, the cellphone show, isagana yon iti numero mo 0917-150-0361. So, ulitin me, adto yan na po iti tatatlag nga sonata, nga sagot, iti for the duo together with our sponsor from Baguio City, nang tadapo iti manong riw-riw, iso nga tinumingkong nga dati freeload me. Yan. Ang arad, iti na po iti... For 300? 300 pesos. Abi ka sa timok mo. Katigarod, agong ko. Nakadakol. Dandanaga nga talaga dahil ito kung nagtuka man baka mapukot ang microphone dito. Okay, dito na po dito tatlag nga sonata. Nabayagan biyak ko ay nagkita Aldo ken rabi iya paspusungaden ka Jakon mas baan tuy iliw ko ken ka sumangpet ka kadin Pagyek asan yata Bimanaw kalata di ka nagpakada Napanang nga lugar di ka pa'y imbaga No anyat ginuram nga ingaramit ko Adi mo kinayan Ken di ka ginusto No iti mo malengket siyak tayag may maysa Si papan ni midaki abay jay tawa No adalo mapasal sa lusoden kangem ti ayan mong biyak ko Di damet ibaga No siyak tutpo mo sayket siyak tay sumina Dawatek obyak ko sumangpet kanto kuma Tao may munto kita entay nagbanagan na di inayayan mo Ngayon ka inulila For 300 pesos, samputin nyo ako. Iti agpatulod, iti answers nyo. No iti mo malemket siyak tayag may maysa. Si papan ni midagti abay jay tawa. No adalo mabasal sa lulsudan kangin ti ayan mo biyak ko. Di damet ibaga No siyak tutpo sayket siyak tay sumina Dawatek obyak ko sumangpet kanto kuma
Dumay munto kita, hindi nagpanagan na di inayayat mo. Ngayon ka inulila. Hello there, Jun and JM. Can you play for me? Yellow Rose. Thank you very much. God bless us all. And hello to Emerson Manuel. JM nagsinatan bakit kuya from Sky Dakiwag. And hello to Ma'am Joanna Marie Flores Fernandez and Sir Eliezer Loretta. Thank you for watching. Naimbag nga malam mo manong kablak man tigay taga AIBC Bible Church dito sa San Manuel kanya pastor dangan ni Pastor Jun Malagayo. Kanya pamilyana Isodalin, Rema, Rhea, Mark, Rika, Jonas, ken Jonic patakon mo si Siwit nga bilit. Siya gayam ni Lamar ti San Manuel. Ay nanaganan. Okay, dire-diretso nga tapo iti sonata with this piece. Iti Ilocano version with iti sonata na Paul 1. I don't want to talk about it. Madlaw ko tamatam analabit nagsangsangit kalata. Bit-bituen sa dilangit no talayawen para ken ka awan pintas na. Jak kaya't balik senen panang paay mo to'y na no ganda tekti agkalinaed tiya pagbiig taag palawag at dinggen at kadi di kad saan wen saan takderak amay may sakti sa enti naglabas marisa nagliday ken nalidem apas pasamak ken bitbitwen sa dilangit no talayawen para ken ka awan pintas na. Jak kaya't balik senen parang pa'y mo tirik na luganda tekti agkalinaed tiya pagbiig taag palawag at dinggan nakadi di kad saan wen saan jak kaya't balik senen panang paay mo to'y rignak luganda tekti agkalinaed tiya pagbiit kaag palawag at dinggan nakadi di kad saan wen saan wen saan